voin training to sprinting te deadlifts accessory work tamzo kanya nga hi ka sprint na china nita delia hianin kumsom omvel chu ka omve to ta hi ka inbula park omania minitli kalvel nita kein hi ta hian kumsom omvel zone chu ka sprint to cho nên với chú thì luôn highlight cái đồ vai hơi cả phật ngay đấy chú hay yên còn tí na lại liên tục là cùng nhị vel chú nhị về to à tai vai hơi hiện này juga đến thì mấy ta tu này hiện hay là mà hiện ta ta hiện hay lấy hiện lấy ai khoa chụp ta nè chú long jump practice nan te stadium anh lão này lão chú anh stadium cái nó tuần này là tuần hết là mà hiện hay endurance laman nita ang tan de check don ang tan pace tha em juga dan ti me da juga chu thil nei anga kan thil nei anga thil ka rop thil kan siam chua po don an tinge trong kam ka thiam che lo juga than le nanin kan nei anga thil kan ti chua thei ang kha ni me ta ole thil tam ka sei wak lawang hi ka sprint na tu chu ni voina hianin minute te kan ti second nga vel ka sprint dona two set ve left right in ka push off anga chu song chu ni me ya warm up hi in lama ka ti to a se specific warm up sprint to te short bar sang chia ka la ti lawa e tai hianin kain set up ani ka mic ka thei hila tripod ero ka kenga hianin ina ka hol enga mic vel line chon jima e lai tang hin e kain set up na thin zo ka ni ma se hei min lo thlen khala so lai son lo bule so to chuang chuanin helai vel hen ka start anga ve don ni warm up ko zowa tilai thing in ziana vel thang ka tlan phei dona chuanin ko start mu chu tilai bor vel hen don ta long jump hon la be me ka apia endurance athlete so cool down me ka tai hianin chu an rim hi ran thur phei so ten camera ka set up anga tlan chanang okay tilai hi like a finish line to turang khan ta so lai su ka na khan ya ka start na tuna set ni gal ne ya ama sa khan stance pa ai kamang lawa manangai lawa sprint training kan ni lawa sprinting adaptation du wanga training kan ta mai kom si lawa ka tong fe la lak mai the nan ka start khat chelu tu chan ju he kan hoi vai pa akal ka ha chuanin ka duain ka rei don si sprinting chu ang ka start sia ang ron chu ka ma se acceleration phase ka tu top lang ka chu ron dik le thawa tuna set khat kala ne ya ke ve min ka push off le ha mi zo wa ina mic le vi ben kala so yang son ji ma ka ta tuna ka last set ka tran don na ka tran fine FYI Delhi hi di samli phaten in thola to samarai kan to samang san tuna po in 39 vel la ne ni nang to long sa uap lum tu ka thang ha cha pon so pa han plyometric exercise pakhat chi ti thai tai la all round development nan ange niang ye zo na min zo chuanin sprinting hi ye zo chuanin sprinting hi poimo til
cái tỏi lên thì cái tiền cách mình là quá đây cần xin thêm spike shoes kan gun tengah kan so film nak kan memang yang paling lama hai hamstring mo pun so kau on juga tu kan guna apa hani kelas dah hani apa shock coba saya trong hang kat dua ai kom break mana itu masih sekarang tu effort tak tahu apa yang mau berah ni dang tu ni dang saya pun tu ni nak kalau ada itu jadi ha kas pin ha acceleration 非常个地方kan走的当啊站出来 isometric mid thigh pull ni dona sprint ma ti tur ha kan ni ma se ka duain jima kala pa kal le ka pe rawa dona mid thigh pull tu na vertical jump hi chu test ko ta ni ha cái này hian cái ta anga tambera tôi nga ka suang ka du to Thirty-two cái xuống á laser system ở trong cái best 38 tên ta hang clean cái này á cho đến power clean cái này bốc ta cái clean tầm biết là hiện nín cái giá cả mà chuan deadlift cái này là deadlift tầm đó hiện giờ sắm thùng cả cả mà đủ là 140 cả sáu mấy thế à chào đều đấy cả có điều quality chết vào chỗ mình chết thì mà ngay let's go tu nào po power clean cái này ngã với nhị tụi mình gió hang clean phần này thế tại hôm nay cả đảo tôi vài chỗ rồi đấy à cái tàu liệu đấy cả mình tới được mà cái giấy cái tàu điện thôi hay mình tới được rất là vậy thì sẽ càng pin là bao ha mà all in the car in the goon
bên chắc là tôi về vai là anh tập như thế tôi buổi thao tôi set group cả này á mà cái sợi lọc toàn thân nên giả sòng tung ní cắm mình vịt bét tụi này bên tan chân vậy là tổng chứ quá rồi này khác như vậy là Oleh sudah. Katilang lebak tu katilang tolong beg saya ni. Okay, gym session kazawa. Hey, no pakawin. Court an lo buka local ve ron tis 8:30 train buka tu na hen mi 8:30 velom che chen no na thleng kim lawa gym a khanin accessory work kha reverse lunge te step up te kala ne ya le pushing movement dang at ka tu ma se ka in khel ve du sia yang vel khani vertical jump ka testa sprint zone nia ka so yang khandali 40 degree tingle wang to ka le tang vel chuanin 43 44 vel tin ka reng to voina po khanin 38 degree vel ni le ani to at ni alan timila ni sat zual to lo po khani pa ka khanin ka thlan na sal tu ka ores ka in char chung ponin ka sa ha la chawana deu boka 32.5 chi ka zuang ani cha explanation video tian pen khel li dona naktu ka po an book don thoma se naktu ka pen khel chuanin lower body recovery ti boy dona le saturday ya ke mani delhi bowlers delhi ya mizo win khel train ho in court book thin dang kan nei ta khara hanin chadewa in khel ka du ve wangin naktu kha rest angai se lower body chu upper body chu ka hit thonga gym lama kan outro chu ni me a zo na nei tuanin comment lama han zo ya ya si tam le ni ale ka zong kha veina video kron talan the ni